Chibai ule Manipur lambok kan ngai thau le donani Indian National Congress President le Rajya Sabha Opposition Leader Mallikarjun Kharge point Union Home Minister Amit Shah le Chief Minister Biren Singh chu bang turin aphuta Nimin Khan Manipur Pradesh Congress Committee Huai tu tenen anin mu nuwa Kharge chuan India President Drupadi Murmu chu constitutional head ani na angin mala turin angyen National People's Party President Conrad K. Sangma point angai dan chiang tak asoita a Manipur Chief Minister Thak ani lo chuan malakna omjenei aom thei don lo ati a Meghalaya Chief Minister chuan NPP dinna soichiangin NPP hi NDA le BJP atangin achuak lova Biren Singh Sarkar athlop to lo mai ani ati Biren Singh Thak angai Sambu Singh Ministry of Home Affairs Northeast Joint Secretary Louis Sambu Singh IS retired chuan Manipur boinakal meka angai dan asoi chuaka Amhasabera Central Sarkarin Chief Minister Biren Singh Thak sela tichuan tharum hangtu telaka beipui thak turani ati Sambu Singh 1986 batch IS hi Manipur Tripura Kedar ni in a IS career Masalama Khan Parbung Sub Divisional Officerin alo omtoa Manipur State le achunga chengte hi ahechiang ve le ani Ministry of Home Affairs Joint Secretary Northeast in a pension ani kha athusoi hi kaini lo soi ve aingot chuan belchian adol zo kang Sambu Singh chuan ti hian asoya Manipura buai tiram malakna tu masaber nia langchu Chief Minister Thak ani ati a ti chuan Armed Forces Special Power Act Manipur pumpuya man le turani a boya tanga voin thenga Biren Singh a Chief Minister hi ti swalian berani ati President's rule chungchang zona changin Central Sarkarin Chief Minister Thak photsela Chief Minister Tharin engma ati thei talwani chuan atop bera President's rule hi puan turani ati bok Central Sarkar nuaya Manipur le Northeast mi pui hrechiang tu officer te Manipura hian atam theyang ber buai chung hi chuan da turani ati boka India rampo nanin rolem ti zona changin Sambu chuan hengai dan hi nol bur thei ani lova thilom thei ani ati a ramdang anin rol thu ero a hebik lawani Iron Lady tian ko AFSPA activist Irom Sarmila chuan Biren Singh chubang turin aphut vele ta boka chonghei khera phut atum don nge rilta manor ai chuan puar pengpongin abeizok don kan kheri lo Irom Sarmila chuan Manipur State Sarkar policy dik lo wangin Manipur chu boina na men lova ain nuklu ta ani atibok Meitei zinga thudik soi omchun ani hial ome Meitei mi pui chuan Meitei MLA te bang turin an nora chuti lain MLA te chuan an bial mi pui te hena zual kovin athlang tu bial mi pui ten ban an lo rem ti ve der lo maya Meitei mi pui te thildu ber po hi hriat thiam a har mange BJP Manipur thupuang tu El Basanta Sharma chuan tun hi MLA te tan ban hun ani lo ti in Meitei mi pui te a thlem ve mek boka Y school bial tu MLA TH Satya Brata Manipur Assembly Speaker hi abangani chuan kuki MLA te a disqualify thei don lowani ti in Y school mi puite min atum ve bok MLA pakhat ve si kuki MLA te bandu awanga han in resign ngam lo chu kuki MLA te hi bang thutta se Speaker TH Satya Brata hian enge atiang o Manipura delimitation kalpui alani lo Supreme Court in rolta Northeastern State Pathum Nagaland Arunachal Pradesh le Manipura Election Commission chuan delimitation alakal puilova hemi chungchang hi Supreme Court a anzual kowa Advocate Z gang mei chuan petitioner hi adin sakani India President chuan February ni somni kumsang ni somni dai to khan Northeast State Pali le Union Territory of Jammu and Kashmir delimitation kalpui turin presidential order asyam to a amaro chu voin thlengin Northeast State Pathuma delimitation rim kan la helova asama ero chuan oga sangni somni pathum khan zo fel anito India President Thupek Meuzalova Election Commission of India in State Pathuma delimitation akal pui lo chan hi
Supreme Court chuan Election Commission of India tana ding Advocate Maninder Singh chu soifia turin atia Advocate Maninder Singh chuan delimitation tran tur chuan Representation of People Act 1950 Section 8A dungzuin Central Sarkarin thupek asiam angaya Assam State bigatan Central Sarkarin thupek achwa State dangtehi thupek kan lamhulo ti ina changa Supreme Court Chief Justice Sanjeev Khanna le Justice Sanjay Kumar chuan an pomlo chiang hle India President in order asiam to chuan Election Commission hian azom ngei turani Central Sarkar thupek apoimo lo anti ani ECI Advocate chuan North East State hi akhira boina siam bel thayani awangin kanlangai changani atile Supreme Court bench chuan state palite bom khata khungvek aremlo Manipur le Jammu and Kashmir te abuai deu ani thaya Nagaland le Arunachal Pradesh a buaina aomlova insoimam thai ani lo anti Supreme Court chuan Central Sarkar chu delimitation kalpuidan tur chiang tak peturin ahria tira January kumsang ni som ni panga thubuai hi angai tuale don ni Chief Justice of India Lachhuak ta DY Chandrachud Khan Modi Sarkar angam lo lutuka Amit Sale Modi khak zongin engthutluk nama asiam lova CJI Chandrachud Khan BJP Sarkar achak fai tir veka achwa don khan demna anasa puja mangtura Modi asom tekha kanthravek ome CJI hui Ranjan Gogoi angin MP anpeve angem clearzelang CJI thar Sanjeev Khanna hian Modi Sarkar angam donem kanla helova November ni som pakhat khan CJI office alwa tana Modi Sarkar akhak sui ngala tuna alandan mai chuan DY Chandrachud ai kha chuan Sarkar laka achet nat mela chuwangin Manipur boina thua Amit Sale Biren Singh laka thubai siam ta ila omzia anayangem o tite rilrua alian le Meitei ruang paruk lak chwa anla phallo November ni som pakhata Meitei mibo parukte chungchanga din Joint Action Committee JC chuan voin thlengin ruang parukte hi lak chwa anla phallo puan to angin ruang parukte hi mu kimvek ni toin November ni som pakwa khan ruang pangate postmortem zofel ani to ruang parukna Laistram Heitombi Devi November ni som pariata mu kha voina chuan postmortem zofel beisei ani JC convener Y Sanjoy chuan Sarkarin anthil phut ati hlotin tak lo wangin ruang lak chwa chungchanga engma thu chwa anlanei lo thu asoya Sarkarin ati tur ati ma chu kan la chhuak don lo ati bok Biren Singh dot soi ilongai thachun jamang Nimin Khan senior Congress leader P Chidambaram tweet regional autonomy chungchang kha kan soi to Meitei Kuki Zole Naga te hian anrama theu thunei na sang tak decentralization of power ani berchu pe kan ni lo chuan state pakhat hnuaya anom ho thei lowang ti in Chidambaram chuan exa tweet asiama Manipur Pradesh Congress Committee chuan an try to thupo si lathaturin an ngena P Chidambaram chuan oppose a remove le ani Meitei Congress MLA te chuan Congress President Mallikarjun Kharge hnena P Chidambaram chunga action laturin an ngen zui boka Congress Party chu Manipur State in pumkhat natura engtiklai poding rengani anti Biren Singh chuan P Chidambaram hi beizuin Zo-Hmar Revolutionary Army ZRA Chairman T Buitele Chidambaram inlan na thalak aposa asoidanin Union Home Minister ani lain Chidambaram hian T Guite hi amu ani ome Biren chuan tuna Manipur boina zongjong hi Congress Sarkar siamvek ani olsam takin kut ansil thei lowang atia thalak da that pakhata wangin Congress apu faiveka azak lo ngei mai Biren Singh hian Chief Minister Trump ni na amang meka ama ngei po hi a Chief Minister theina chu illegal immigrants ati te wangani ti hi kan threveka tin kumsang hi sompasari Manipur Assembly election dona BJP shwai tu tele SO group te indorna Meitei mi puite soi ngei po kha kan threveka Ashim Shimin Kumusari Lai Chief Minister Anitoa Manipura hian achia atha athlengani chuan amo ani hrimshima Biren hizong do telovin engma asoi thei to lo khelmual chunga football manga mibum thiam ti taka bum tur jong reng reng in interview amachona dot encyclopedia kanti thei ome COCOMI in norna anti to
Ziribam Meitei paruk thina wanga sarkar laka lungoi lona lamtirna le demand sang na ya norna ankal puimek chu COCOMI chuan voin tlai khan cholkar khat chung an cholsan don ti an puang hei hi sarkar mala tura hun an pek na ni in an soya keini lam hi chuan kan oi saklem lova Meitei ten ven chunga naupang le anu an hal humte kha an threchuaka an zakta deu ni in kan ngai atop kharnan nimina kan thusoi greater regional autonomy thunei na sangjok ADC lem nilo mania in real thaina chungchang kha tlemin kan manfulo deu ni in alanga hantui ni le lokila separate administration hi India dan pui eng hnoya nge kan du ti kan riat fia angaya state kan demand ngam lova union territory with legislature kan tia amaro chu Manipur hi 6 schedule in alo huam tel lova union territory hi muma ila 6 schedule hum himna kan hutel don lova chuwangin ngai dan sang apianga autonomous district council 6 schedule athazo kangem ti te ngai twa tura omani engpo ni se separate administration ani emo klema tongkam niam zokin regional autonomy po tima ila Meitei laka inven ringota indona kan bei chung chu central sarkarin local rau in biang atidon lova thasom pariat lai kan awa kan kowa ma se min bedu lova ngai sak kan ni lo chuwangin keini lam hi chuan in biang na hi ngai vento loila theina zongjong in doila shremhuna kan thon liam tampo le Meitei ten state le central sarkar an dodona chu chuan in biang na kot ahong theizokin kan bei sei Meitei mi paruk thi nuwa ziribam lam unau mi pani kan chan le to haw hojela ruang mu ani lain mi pakhat thangjangul hi chin riat lovin alaoma atuar zoka kan la tangzelani keini lamin nunna kan chan ang hian chan vengat sela chuan imphal khopui hi Meitei te tan ngei po chenatlak ani to lowang indona hi chuan a chenalo zok chuan atuar zok din mun lu angai mangtha vek ule